bana interface silensi anang po. Adong ke meida. Ke inti sakso. Anke lek. Preke jangchu laan lo. Ke silensi lang meida thok nang po. Ke inti 1 teaspoon pinang po. Ke mix nang po. Mix tang inti pen meida. Mix tang lo pelaten ke jangchu pinang. Ke jangchu dung nang po. Mas ke mix nang po. Jadi cara aku yang cedung secamang tuh masak sok dia mix cunang tuh mix tang aja nasan dolong nang tuh yang cipan panang lagi oke langdung nang tuh oke mix nang tuh langdung bondung tuh Udah ada cina ke langdung secamang Napo gitu pas minit dak punang po pas minit ane 2 minit anta cak mana minit sini anta cak napo tandukkan air lebih ke udah minta pala biar lulur aja oke lah dipluk na kita binang po ampre kapag siyo ka minit kaya ulitin minit po anto pa doon po pandok ka dipluk 2 minit lang alo anke induk pik aja banay nila oke di koi ikan kasu aling tacok ajak tacok lo koi ilo tuh pucat keren nang po tabang lang ada mix nang po ciner nila pada thak koi sana koi sampang hai unang po pertama tapi keren kecilnya nih pak sama enam po cucu keren po bangakuk kami lah round banget ini bangakuk sih ya napunang po ada apa sih kan Ito lang, ilang din bigat ng po. Hindi pa kaya pa kami. At kinapa, anong binang po. Ito, kaya pa. Laki doa na patang amasan banay at ng po. Siyendo, pikirero. Jangcu pagorongan po. Kaya jangcu sama sesema papanang po. Sola jak mela. Kaya sisi jak po.
Color cewang lo. Kesek lo dari TikTok. Coba main lo lagi ya. Taksi bina. Yang tu solo pelut lah flame bang low flame si binang pa ami pa bihek am presek lut le la yang la pa hek me la yang tu pacar cemang pa oke dan dia sop tala sanang senang pa oke punai tangan lo Kirim pik lah ya.